every day. Indeed, we say hashtag do great things every day. Our hot topic today powered by our friends from Old Mutual. And we are ready to go in. Manxiwe. Yebo, asingeneni ku-hot topic yethu yanamhlanje. Lalelani. Hi KVG and Saki. Thanks for the platform. Keep me anonymous. A few years ago, I was physically attracted to a lady in the church. She was slender, dark, and tall, with beautiful natural hair. It took me close to a year to finally approach her. When I eventually did, she told me she was taken and was in a long-distance relationship with her boyfriend. Something in my mind kept telling me that I had a chance with her, so I waited for 3 months and started asking out her sister just to get closer to her. She said yes to my proposal, and we would do things together, sometimes at 23rd wheel. I enjoyed those outings, knowing that each time I'm spending time with the girl that I was attracted to from the beginning. This went on for a while, close to 3 months, and I started shooting my shot again. And this time, her response wasn't as blunt as the last one. I could tell kuti munhu anenge akutoda nezvangu. So I got comfortable and started sending her romantic messages kusvika abvuma. And that's how I started dating both sisters. This went on for 2 months, and the older sister Wandaida Pekutanga came to me saying she's ready for a relationship and now needed me to dump her younger sister. As much as it was what I had planned, I'm thinking it's better to marry the one I'm officially dating because she's very mature and cultured. She's a better woman in so many ways, although not as attractive as her sister. Pane hot topic hombe is, I slept with both sisters, and Mumwe Uyu knows I wanted her first and might expose me since she ended her relationship for me. What's the best way to handle this situation without losing out on both? Although I have changed my mind on the sister to settle down with. Hiyo I hot topic yethu yanamhlanje. Yeah. This is the final hot topic of the week. And yeah, zvinenge zvakati womei. But regai tinzwewo kudare kuti tinotonga sei nyaya kunzwisisa kwangu Saki mukomana akapinda murelationship nesister achida kuswedera pane sister yakamuramba pakutanga, right? Yeah, And then ended up dating both sisters. right. And now he realizes that the sister waida kuswedera padhuze naye asiri wakuda akutoda wacho wakapinda naye pakutanga asingamude zvemashuwa. Mm-hmm. Yeah. Let's get to find out what you think about our hot topic today. Yeah, Sivarumi chamunonyatsoda chi pamwe achatitsanangurira patichavhura nhare dzedu tichinzwawo kudare kuti chii chinombonyatso kuitika. We open up our phone lines. Star FM, hello. Maswera sei. Maswerawo hanzvadzi yangu. Mukomana wengangosiya zvekudaro naazvigona. Zvelavha haasi kutozvigona. Wangu haungati zvekutamba nemwoyo yevanhu. Yeah. Vanhu vakatasikona Mwari ka. Ende kurasa nevanhu kwaari kuita anotoziva kuti chitadziri chaari kuita. Usina kurongwa. Saka hazvilavhu ngasiya nazvo. Ngaatsvage zvimwe zvekuita kana atine kukura anotsvaga musikana kuti angasikutsvaga inoita life yake. Asi ipapo munoziva ndo pandinozongorwadziwawo zvangu semudzimai kuti takumuti asiye vese but atosangana navo vese hazvisina nekuti achingotorawo hake one here. Kudzi. Yeah. Vana vamasisters vanotokona. Yeah. Saka nyaya ichazongobuda kuti wana ari kuziva umwe haasi kuziva. Pavachazoziva vese, what is going to happen? Yeah, zveshuwa I think ndo pazoita hot topic yedu yanhasi kuti zveshuwa kuri kunzi atora one. Yeah. Foundation imba yake yakatodhakwa kudhara. Yeah. Yeah, that's why we bring them to you. It is a hot topic indeed. Pakuti tikamuti anganza asiya ke vese, but for me ndikuti anosiya vese sei iye
atombotora madzimai aya vese vari vaviri ka saki tongoti angosiya zvake ongosiya ongoenda and then he starts afresh. I just feel it's unfair, but sezvinotaurwa kunzi zvoni life is not fair, and maybe ndo pazvinozoratidza ipapapa pekuti the best way to go about it is to walk away from both sisters and start afresh. Ngadanana newa katanga achida arikuziva chokwadi, because the older sister knows ka. And the older sister knows, number one, kuti this guy is dating the younger sister. Yeah. At the same time, she knows kuti zonzo even his sister yake and I actually feel for the younger sister, because she's caught in all of this and she's so innocent. Yeah. Arikutoti inini nemkomana wangu tinodanana asikuziva kuti number one mkomana wacho akadanana naye zviri deceptive, akamunyepera because aitongoda kuzodanana the older sister. So ngaangoenda nemunhu wake wangagara achida and allow better men to come and marry this younger sister and this good girl. I also notice she's actually worth time and actually worth you being, as you are saying, kuti wife material. Chisira material vanoda vari genuine. Not iwewe uri deceptive. Uri deceptive garane munhu wako. And also the bigger sister. You're doing that to your younger sister. But do you know what? This is not a case yatingaisa padare toshamiswa nazvo, Saki, because we've seen it happening with sisters. Izvi zvinotoitika, so ndikutozvinzwisisa, and the reason why zvauya, it's not the other sister who's bringing the hot topic. Right. It's actually the guy who's between the two sisters. Yes. That sister exactly. Yeah, because isusu semadzimai, I think tine chidzidzo chatichatorowo pahot topic yedu kuti zvinotoitika kazhinji paushamwari. We can be dating the same guy tichitoziva kuti no, but munhu mufesi wasaki zvisina matyira or anything. Same thing happening. This is happening kune sister yake. Yeah. I wish it was my person. Guys. Yeah, it's sad, but panoitwa say Star FM, hello. First time caller. Oh, thank you so much, our first time caller. Yes. This guy is bad news. I think to be safe, if he doesn't want drama in his life, he just needs to walk away. And live life with another person completely different. He just needs to walk away. Yeah. Thank you so much for that. I think vazhinji vari walk away from both sisters. But like I said, zvinenge zviri unfair hazvo kuti anenge aita zvaaita and then you can just walk away and start afresh with someone. Emotions are involved. This is someone who has also trusted you to say, yes, you're my partner. Zvakawanda zvaitika in a relationship with both sisters. So it's a very tricky one. Maswera say? Yes, Star FM. Thank you for calling, sir. I'm calling to contribute for what's on right now. Panofambiswa sei baba vangu. Ndinoti mumwe wenyu nekuti handisi kuti munoita unhu hwakafanana, but ndikuti mumwe murume ari musituation, ari caught up musituation, munomuyambira kuti chii pakadai? He has actually taken the two women. To take the two women? Yes, the two women, he's actually shown he's good at handling the two women. So why let him just marry the two of them rather than he has slept with both of them? Do you think that his character... Yeah, do you believe that his character is showing that he's got a polygamous nature, I think? I don't think he wants any help, because when he did all that to the point of getting or to sleep with both women, I think he must know what he wanted. Yeah, and he decided to just flip the script pakati, because panga aswedera pane waida wacho akazoti no, but ndatodzidza kuti this one is more mature, she's a better woman than the one. Saka, guys, Star FM, hello. 0772162651. Let's get to hear from you. Hello, Star FM. Hi, how are you? I'm good, thanks, my dear. Thank you so much for calling. Let's hear your contribution. Pano itwa say. Abanina vakashata unozira. Yeah.
And then I think vaka proceed with this. Vachazongoramba vachinohura futi namaikuru. Saka hapana chakanakira chimwe. Because vanhu vakatombozivana vanhu vakazivana mubedroom hazvizobudisa zvakanaka kumberi. Saka I think hapana marriage. Even iye akati iripo tichazogarira muhot topic again. Yeah. No, thank you so much for highlighting that. And I think yesterday we had another hot topic where people would just sleep around and like it's okay, it's normal in a relationship. Zvozoshika apa now pekuti munhu you want to make a decision but damage inenge yatoitwa inenge yakawandisa. A contribution that is coming through on our WhatsApp platform 620 says, I think the best way is to marry both ladies. I think is attracted to both sisters, and that's the reason why akusakwanisa kusiya the younger sister waakapinda naye asina intention yokurora. Star FM, hello. Star FM, hello. Hello, Star FM. Hi, KVG, how are you? I'm good, thanks. Thank you for calling, dear. Please go ahead. Well, I just wanted to give you my contribution. Yeah. My thinking is, this guy, since he messed up big time, I think it would be best if he leaves both girls. Okay. Because if he chooses one, then how to create a rivalry, a singularity between the sisters. Those guys will never get along in life. So it would be best for him to just leave both girls, move away and go somewhere, because he's messed up big time. Yeah. On 0772162651, messages are also coming through. Says inini ndinoti I think ngango varore vese vari two since he has already slept with them. Another one also coming through on our WhatsApp platform says I think he needs to move away. He is toxic to both girls and Zhinemakuva Kumberi. This one also coming through says, guys, this guy lusted over the older sister, fell in love with the younger sister. If he chooses the younger sister, he must confess what he did and allow her to choose for herself what she wants with all the truth on the table. But the best is that he leaves both. That's coming from 019. I like this contribution because I think Wanyatsotaura Joshua Zvakaitika kuti he was lusting over the older sister wakaona waiti I was attracted to physically, and then vazodana uyu wakaita fall in love with waasisada kusiya. So ipapo ndopauri kuti zvoni if he chooses the younger sister, he must confess what he did in the first place and then allow her to decide, to make the decision, and then ndo mabatsiro atingatokuita. Star FM, hello. Hi, KVG. Maswera say dear. Maswera, inini I've been through that. And this way in Boko. You know, says the previous caller. He will create hatred between those two sisters. They should just walk away. So he should walk away. Because they said there will be hatred, so he should just walk away. Do you mind staying with me? When you were in this situation, the guy, pane one of between iwewe and sister yako, pana izive ere zvanzviri kuitika unomese maisaziya? Unfortunately, inini my sister was honest with me kuti this is what your guy is doing. He's approaching me. Yeah. And I had to set things straight, and the guy had to apologize to me. Please, sorry, I had crossed that line. And you know what? It creates hatred and doing it. But I appreciated my sister because akataura kuti ndoza. Yeah. Yeah. Thank you so much for that contribution and also just, sharing your personal experience. Sometimes when we bring these hot topics, you think about it and you're like, there's no way that this can be happening as Jigoni. I see these are real issues, real people going through these experiences. Zvirukutoitika variko ma-smooth operator vanotodhumanisa ma-sisters zvotozosvika pakuipa kudai, and now yakunzwa iri hot topic because he doesn't know what to do. Maswera say Maswera seiwo. Taswera zvakanaka baba wangu. Mumwe wenyu not muzvito asi tiri kuti mumwe wenyu wegender imwe chete munomubatsirawo muchiti apa. Kutaura chokwadi mukomana uyu atove nevakadzi vaviri. And at the same time akada kusiya vese achinotsvaga mumwe musikana avasina kunyatsorapanana anozopedzera vane vakadzi vatatu. Saka mukomana ngaatoita action aone plan.
inenge ipi baba wangu anenge akuvatora here kuti aparike? What then happens kana kuti otora mumwe chete sezvataurwa kunzi ngaachitore wacho waari murudo naye otsanangurira wacho uyu waakakonesa kuti asiye munhu wake? It's a complicated. Zvokutora mumwe chete hazvishande manje, munenge muchimunyepera because akatora mumwe chete uyu haana kurambana already sisi vacho vari kutomuda kudhara, then ninini ari kumuda futi, saka akatora hwani vanogona kungorambana nemumwe wechitu kana zve2-3 months but vachidozodzokerana. Saka mukomana zvekutongoreva kuti atori nevakadzi vaviri, chaari kufanira kuita kana afunga kuda kuroora ngaachivaintrodusa vese vochitaura vese kuti ndimai nina ndimai guru. Akasadaro akavasiya achinotsvaga mumwe asina kurambana achazopedzera atore nevatatu. Yeah, it is really sad. 0772162651, a very complicated hot topic that we have today. Two sisters, one guy, and it looks like mkomano yanga confusion pakutanga, lasting over the older sister and ended up falling in love with the younger sister, and now he doesn't know what to do. He wants to marry the younger sister, wasina ubvira ada pakutanga, and the older sister akuda this guy. So what then happens? Maswera say? Maswera, my boss, please go ahead. Mati atore madzimai ese ari maviri. Yeah. Well, stay with us. We are Star FM, sounding good all the time. If you need expert auto body services, visit Supreme Panel Beaters at 118 Mutare Road, Masasa, Harare. We are the best at panel beating, chassis straightening, spray painting, rubberizing, paint protection film, vehicle towing, windscreen and vehicle accessory fitment, plus a whole lot more. Call or WhatsApp today, 0785 685 203. Supreme Panel Beaters. Baba Ndi Baba, in the game since 1991. Umdlalo omnandi le DSTV usendlini. Orare seriri kone DSTV World Cup kumba. Enjoy all 104 matches of the FIFA World Cup 2026. Get a decoder for just $10 and watch all games for $16 on DSTV Access. Chando chadzia ne Bank ABC pamwe ne TM Pick and Pay. Tenga badara uwine. Shandisa $10 kana maziga noenderana. Muzitoro ze TM Pick and Pay uchishandisa muchina ye Bank ABC kubadara. Badara wonyora bepara unopiwa. Oisa mu entry box riri muchitoro. Viki regarega kwema viki masere kune vatengi vatatu ane manza. Vachaona mukalo kuina $50 muchitoro chega cha TM Pick and Pay. Zirwa mchando muno ne Bank ABC pamwe ne TM Pick and Pay. T's and C's apply. All right, listen, Chibuku Neshamwari Traditional Dance Festival yadzoka kubva musi wa 9 May panenge pachipisa magroup anenge achiwina uyezve munhu wese anenge aripo anenge aine mukana wekuwina. Iwe necrew rako batikirai muchiround yorira ngoma shamwari daira Chibuku Festival yadzoka. IKVG, Isaki G, quite interesting story, but ngangotaura chokwadi to the older sister kuti no inini I've decided kuroora munin'ina wako. Nguva yese andakadana naye I feel in love naye sora hako ndo zvakaitika, then noputira pachena futi kumunin'ina wacho ndo zvakaitika. Yes, ndo chokwadi hachiputsa kukama munin'ina waita decision kana achada nezve marriage kana asada kusiyana nazvo. Handiboni chakaipa akataura chokwadi. Okay. Star FM, hello. Hello. Hi, Maswera say. Maswera. Yambiro nechenjedzo yatingape kune mukomana uyu ari pakati pe sisters maviri.
ya chirume zvinoitika asi ngezvekuti murume uyu dai achingosiyana nazvo zvese. Ndichakubata ipapo baba vangu. Kana muchiti pachirume zvinoitika muri kuti zvinhu izvi hazvisi zvitsva zvokuti tingashamisike nazvo? Ichokwadi zvinoitika kuti unogona kuchiva mukoma, unogona kuchiva family yese. Mati? Ndati pachirume unotogona kutochiva family yese, kuti wachiva mukoma, wachiva munin'ina, wachiva mwana wehanzvadzi yavo futi. Baba vangu. Ichokwadi zvinoitika pakuchiva. Chidona izvi. Enhancing the sound of your radio. Star FM, sounding good all the time. It's informative, it's entertaining, it's exciting. It's 3 to 6 Express on Star FM, sounding good all the time. I feel like this guy should just leave both sisters alone. Ogara tongovasiya, because anozokonzeresa hatred. If he decides to go with the older sister, or see the younger sister anenge akufunga kuti the older sister ndiye akamutorera munhu wake. Yet it's not like that. Oh. But ngaagara atongosiya vese, because achakonzera hatred pane vanhu vanga vagara vanowirirana, vanhu vane ukama. Iye mutorwa ngaagara atongobuda mumhuri, because achakonzeresa ruvengo. Ndo panozobva mune zvinhu zvakasiyana zvokuti vanhu vazourayana, vazosiyana poison, havachatotaudzane, yet they are sisters. You should just stay away from the sisters. Ini nangu zvandanzwa panapa handifunga kuti varume mungabvumirana nazvo kuti unosvika pakuchiva mhuri yese hanzi zviri normal. Our contribution coming through on our WhatsApp platform 0772162651. If that's the case, then it's sad. It's really sad. Tine basa chadzoka paya kuti tinoda varume vanotitungamirira mune zvakanaka. Maswera sei? Taswera baba vangu. Ndichakumbira kuti muise contribution yenyu ichipendera hot topic yedu. Ini nangu contribution yangu yongotaura kuti izvi handisi kuti hanzi zviri normal, but chinoziva kwakawanda kwazvakatomboitika. Yeah, I hear you there, but all right, endererai mberi. For ini nangu, I don't know if this example will be very much appropriate to use, but we know someone are very popular. Thank you guys, because it's like Twitter say nemarume vatotaura no hazvisi zvinyowani, but tikubvumirana here kuti zvakaipa. Tinogona kunomaliza chinhu chiti hachinyowani but chakaipa. That's so true. Tabva tasuduruka pahot topic yedu yanhasi. Tobva tatoti iri normal. Hazvisi zvitsva. Cain akatouraya Abel. Toti hanzi medha yakanaka nekuti normal kana. This is not normal. You're playing with. These are people's lives, by the way. People's lives, not just like. Yeah, listen, we shut it down, our hot topic for today. Do not end out, we could have done better, but I think varume vazoti haijekawo takuda kunormalize situation yatinayo instead yekuti tibatsire. Our friends are from Old Mutual are the proud sponsors of our hot topic. And at Old Mutual we say hashtag do great things every day. Now I'll give you